Sanibonani ney'ngane zakwethu ngibingelele. IBhakaniya lapha isesenalo ithuba elikhulu lokuthi iligi ingayiwina. Kodwa-ke ibuye yona futhi iBhakaniya yenza iphutha lokuthi amathuba eliwatholayo lingawa-convert-i. Kule game le ye-Chippa United bayeke amathuba amaningi i-Pirates. Yeke amathuba amaningi i-Pirates ongabe kuwo la mathuba lawa ewenzayo kumele ikore amagoli ngoba i-Pirates ina-4 game in hand. Okusho ukuthi le game in hand lena mayingawina yonke le game izoba na-51 point. Kule 51 point i-Sundowns ina-55 point, yabo. Okusho ukuthi i-chance isasekhona Pirates enkulu futhi ngoba akumele yona idliwe namagemu la awungama-game in hand wona, yabo. Ngoba i-Sundowns yona siyatshengisa ukuthi isikhathele i-Sundowns. So yona iBhakaniya into emele iyenze ukuthi iwine and ingawini ngo-1-0 kulama game in hand esele nawo ngoba kucace ukuthi i-Sundowns ishiye iBhakaniya I think 16 goal difference mangicabanga 16, yabo. So i-Pirates kulama game esele nawo at least mayingawina ngo-3-0 kungangcono kakhulu ngoba ngaba yi-3, 6, 9, 12, 15 bangasibulala leso sikoloto leso, yabo, kulamagemu abasele nawo, hhayi laba asazowadlala nawo kule 4 game. At least mabengawina nga-3 goal plus belwele lokho ukuthi mase beyodlala ne-Sundowns at least noma bathiwa bawina ngo-1-0 kodwa i-Sundowns beyidle, kungayibeka ethubeni elihle ukuthi iligi bewine. Kodwa-ke mawukuthi-ke bona ngeke befune uku-convert ama-chances abawatholayo bawafuna ukuwina ngo-1-0 izophinde ibasinde futhi leyo nto leyo mase belingana ngamaphuzu bese bedliwa ngamagoli. Kanti kula magemu la abasele nawo i-Pirates at least igame negame abengawina nga-3-0, 3-0 into ekumele beyilwele kube u-3-0, 3-0 kuze kufike kula magemu la awu-4 abawadlalayo kube u-3-0 wonke. Kungangcono kakhulu ingasinciphisa isikole sase-Sundowns lapha singehla, yabo, bengakorelwa futhi kakhulu, yabo. Kodwa nje into engisho ukuthi i-Pirates isasene-chance yokuthi iligi bangayiwina. Ngibonge-ke iy'ngane zakwethu nibe nobusuku obuhle.